Tubaye ikaze bakunze bari Talk One TV, twizere ko muri amahoro aho muherereye mwese. Imana ikomeze ibarindira aho muri muzamukora byose. Niko birize vuga ngo nzagasana imirimo y'intoke zanyu, ariko biba ari byiza muhamukora kugira ngo bigasanirwe n'Imana. Nanone nibyo abaramutse baca mu bibazo bitandukanye, uburwayi, ababuze ababo, turi mu isi, turabihanganisha ngo mwihangane, Imana ikomeze ibihanganisha. Uyu munsi turi kumwe n'umutumirwa wacu, twamwakiriye muri studio zacu. Reka abanze atwibwire ku batamuzi, hanyuma mbone kubabwira ikiganiro tuganira uyu munsi. Karibu muvandimwe. Murakoze cyane, turabashimiye natwe kuba mwaduhisemo ko twaganira. Mwakoze cyane. Asante sana. Hanyuma amazina yanje nitwa Makombe Patrick, ntuye hano Edmonton, ariko iwacu ku ivuko naho bita mu Kigazura. Niho iwacu nubwo hasenywe ntabakihatuye, ariko niho iwacu turizera ko tuzahasubira cyane rwose. Iwacu ni Bubembe, aho bita mu Bigogo nyine. Ugize iminsi myinshi hano muri Canada cyangwa nibo? Sinzi nimba ari myinshi nimba ari mike, ariko si ubundi nta n'uzumenyera wa mugani. Yego. Reka maze kubaza ahubwo actualité y'ubu nyine uko bihagaze. Nzi ko uri umwe mu bantu bakurikiranira hafi ibibera hariya hakurya iwacu. Ubu nyine zaba bimeze gute, aho twumviye ko M23 yavuye hariya, hakaba hari abanyamurenge bamwe bahavuye abandi bagasigara. Hari amakuru wabuzi uko byifashe ubu nyine? Muri makeya kuva AFC M23 bava mu mujyi wa Uvira, muzi ko abantu benshi barahunze. Kuva bahunga, ikintu cyakurikiyeho nuko abazalendo biraye mu mihanda, basahura ibintu byinshi, basenya amazu yose y'abanyamurenge. Hari umuntu twavuganye arambwira ngo ntibarayamenya yose, ariko ayo bazi bafite umubare amaze gusenywa ni amazu arenga 60 y'abanyamurenge. 60? Ariko ayandi ntibarabimenya, kuko yambwiye ati kugira ngo utumenye nayo, niyo uhamagaye umuntu wenda w'inshuti yawe ukamubwira ati genda ungerera hanyanaka, ukubita ijisho urebe ko inzu yaje igihari, akagenda akahagera akayifotora akakohereza. Ati ayo tumaze kumenya nayo namaze arenga 60. Ayandi utarabona uwahamagara ngo amutume, ntazi nimba ihari, ntazi nimba yarasenywe. Muri make muri Uvira nuko bimeze. Abanyamurenge bahasigaye hafi ya bose n'ubundi nabo barahunze, barihishe mu mazu y'abaturanyi, nta uri mu nzu ye. Nubwo mwagiye mubona abantu bavuga ngo barahari, ngo bameze neza, bariya bose nabo bagiye bazanira kamera bakabashiraho, bakabategeka kugura ico bavuze, kugira ngo bereke isi ko abasigaye nta kibazo bafite, babayeho neza. Ariko mu by'ukuri abantu bose basigaye, usibye umuntu umwe w'umupasitori, niwe wenyine ukiri mu wiwe. Nawe yakijijwe n'abaturanyi, barahaguruka bati uyu mukozi w'Imana. Ataruye nabonye kuri niwe wa wundi waramubonye. Ariko wabonaga body language y'ukuntu avuga, wabonaga ari umuntu uhungabanye kabisa. Bari baje nawe kumumenasa. Abaturanyi be baragerageza batega amaboko, baza gusubiza ico gitero, ariko abandi nta uri muwe, bose barahunze bihisha mu mazu y'abaturanyi. Nuko niko bimeze Uvira. Ahandi rero hari ikibazo ni ruguru iwacu, niho hari umutekano muke, kubera ko indege guhera ku munsi w'ejo ziriwe zirasa hariya hafi na Pwezero, hariya muri Mukoko zararashe inshuro nyinshi. Ndetse uyu munsi twebwe ni nimugoroba, naho hariya ni mu ijoro, ariko uyu munsi nyine utambutse yarashe hari Gakenke, aho bita kwa Chef Rutaganda, irasa amazu y'abaturage, ndetse bavuga ko hari abana bari mu nzu irabarasa,
kubw'amahirwe barasa naho bagihari ariko urumva barakomeretse bumva barahungabanya. No mu Rugezi naho nuko irirwi iraza ikarasa. Muri make ntabwo indege ikiva hariya, ziriya drone ntizikiva muri kiriya kirere. Ariko nubwo bimeze gutyo ibirindiro byose AFC nako twirwaneho na AFC baracabirimo, yaba muri Mukoko, yaba kuri Point Zero, yaba mu Rugezi, n'ubundi abasore bacu nabo bakihari. Ariko nyine mu by'ukuri abaturage bafite impungenge z'iyo ndege kuko intambara yo hasi yo mu by'ukuri twavuga ko leta yarayitsinzwe. Nubwo nyine iracarwana kandi iragize, ariko ikintu gihungabanyije umutekano cyane n'impungenge ku baturage ni indege. Ikindi kibazo abaturage bafite ni uko nta network. Ubu ni mu mwijima, bakasamariza ahantu hose, bakasamarizo. Ni ukuvuga ngo umuntu uri muri Minembwe arasa n'uri muri Minembwe yo muri mu 2000. Nta rezo, nta kepfo, sibye nyine hamwe baje gushakisha wifi, ariko mu by'ukuri ahandi hose nta rezo. Birumvikana rero ko abaturage nyine bafite impungenge. Murakoze cyane kuri aya makuru, ni bari buza kuyamenya kandi twihanganishije bene wacu baba baca muri bino bibazo. Mwihangane, niko mwisi bimera. Ibibazo mwahuye nazo zose Imana ibafashe, igihe kizagera mu bivemo. Nagira ngo uyu munsi rero tuganire, ni nayo sije nagira ngo tuganire bukeya mu minota mikeya. Abantu bashobora kugira ibibazo mu buryo buri fizike, bakicwa, bagakomereka, bagahunga. Iyo ni ihungabana rya mbere. Yego. Hagasora akaba irindi hungabana riri mu buryo buri mentale, kubura umuntu wawe ukubwira amagambo agukomeza, akubwira ati ihangane, turi kumwe ihangane, muzunyuramo, turi wenyine. Ubu nyine ndavuga cyane cyane ku banyamurenge bari muri diaspora, bareba ibihawe bibahariye, noneho n'amagambo babikurikiza. Ese hari ico zubaka bariya abantu bacu bari mu bibazo? Kuko umuntu niyo wamuhereza ifaranga ariko utamuhaye amagambo amukomeza ngo yumve ko muri kumwe nawe, ntacu bukoze. Nagira rero ngo tuganire ku magambo nagiye numva akoreshwa kuri televiziyo ya Muhira TV ya Emasi. Ubushize yatumiye abagabo b'abanyamurenge batuye hano Edmonton, si n'ubwa mbere abatumiye. Yego. Bakora ikiganiro. Nyuma y'ikiganiro bakoze singusubiramo, namwe mwakoze ikiganiro. Yego. Wewe na Pasiteri Claude, abantu bakunze kwita kabiri, niyo baziho cyane. Yego. Mu kiganiro yakoze cya kabiri yavuze ko mwasesenguye amagambo yavuze, ngo hagaragara ngo menace. Menace no kuvuga mwaramututse, mwamubwiye nabi, mwamubwiye amagambo akomeretsa, amagambo mwavuze harimo icyaha, agize icyaha. Iyo ngo yisanta ko adafite umutekano paraporo n'amagambo yamuvuzweho, kandi ngo yamuvuzweho namwe. Ndavuga ngo reka nze mbikubaze, ese mu kiganiro mwakoze hari amagambo mwakoresheje agize icyaha, cyane cyane ko yayisaje muri polisi? Kuko kera ikintu cyageze muri polisi ntabwo ari ikintu ugomba gufata for granted. Ni ukubaza nyine kumenya byagenze gute, ko tuzi kuri amagabo ni umunyamategeko, tiyagiye kurega adahereye ku busa. Ese ibyo mwari mwavuze byagize icyaha yagiye kurega ni ibiki? Murakoze cyane. Ndabivugaho ibintu bibiri. Icya mbere ni uko byantunguye cyangwa se byantangaje, kubera ko ntabwo natekerezaga ko umusaza ungana kuriya, umuje ungana kuriya utubyaye, ashobora kuja muri polisi ku mpamvu ntoya nkiriya, kubera ko tutumva ibintu kimwe, kubera ko twavuze ko ibyo yavuze bitumvikana. Ntabwo mu by'ukuri
ari ikintu natekerezaga ko coshika. Narabivuze ubushize, nari nzi ko uyu muntu akoze ikintu kibabaza undi cyangwa se ukamutuka cyangwa se ukamwibasira uko yabyita kose, umuntu w'umubyeyi ungana kuriya mu muco w'ikinyamurenge wageza wegera umuryango ukamumuregera ukavuga uti runaka, cyangwa se ukahamagara abagabo kandi abagabo barahari, cyangwa ukamurega mu buyobozi bwacu bwa community. Nibyo narinze. Yari kumpamagarira umuryango avuga ati nimugende mumbarize umwana wanyu cyangwa se umuvandimwe wanyu impamvu yantutse. Umuryango buri ugira imbaraga. Wari kuncaha cyangwa se ukaba wampana nimba koko ibyo navuze ari ibyo avuga ari ko kuri. Icya kabiri mu by'ukuri mvuga nuko tutamututse. N'ubu ngubu ni umusaza nubashe unduta, naranabivuze ni n'uw'iwacu, turanaziranye, sinamwubahuka. Gusa sinabasha kwihanganira ibyo avuga ntemera ngo tubireke bitambuke gutya nkaho ari ihame, nkaho ari ivanjiri yadusomeye. Tugomba kunyomoza ikinyoma cyose, nawe ubwiwe n'undi uwo ari we wese. Hari ibyo tutagomba kureka ngo bitambuke. So yarandeze muri polisi irampamagara ndisobanura, mvuga ko icyo nzi gusa kuri Maître Oscar nuko dufite opinion zitandukanye ku bibazo ubwoko burimo gucamo, ariko ibintu byo kumuharasinga, byo kumwibasira rwose ntabwo ari byo. Ubushize yavuze ko ngo twavuze na polisi yarabimbwiye ngo twavuze ko ari umwanzi w'ubwoko. Sinibuka ko twavuze ko Maître Oscar ari umwanzi, ariko icyo mvuga n'umunyamurenge n'undi uwo ari we wese habe nawe, umuntu wese ushobora kuvuga ibintu bishobora gushira abanyamurenge mu kaga, nubwo yaba ari umunyamurenge umeze gute, uwaba ari umwanzi. Kuko ibyo bari abagabo bavuga bavuga ibintu bishira ubwoko mu kaga, ndavuga Kagara. Iyo bagenda bashimangira ibintu biriya byose barunda kuri twirwaneho ngo barashaka gucamo igihugu, ngo barashaka kubarikaniza igihugu, biriya ni ukugira ngo ayandi moko yose y'abakongomani bahagurukire abange abarwanye sous prétexte ko baba badefanda igihugu cyabo, kandi atari byo. Niko kubateza abandi swate babange babice, kuko umuntu wese agashobora kugira amarangamutima yo kudefanda igihugu. Ibyo rero nje mvuga, yaba we yaba n'undi wese uzubivuga, n'ubu ngubu sintinya kubivuga ko uwo muntu ni umwanzi w'ubwoko. Murakoze cyane. Naje nongeho ni ikiganiro ko turaganira. Yego. Tugomba gutandukanya ibintu. Ijambo rya mbere asonaje ni umusaza kubaha, kandi mu kinyamurenge umuntu wese, si no mu kinyamurenge gusa n'imico presque yose, iyo umuntu akuruse nyine abakuruse kandi uzumubahira iyo myaka yiwe cyane rwose. Ariko hari bimwe umuntu avuga bigasa n'ibigutunguye utaromutekerezaho ko yavuga cyane. Ijambo rya mbere ni umupasiteri, ijambo rya kabiri ni umuyobozi wa community ko yavuze iyo ahagarariye yose. Yego. Ijambo rya gatatu yarize. Izo zose ni kombinezo biza bijana. Ijambo ugiye kuvuga rigomba guherekezwa na ya connaissance yawe zose hamwe. Icyo ngiye kuvuga, hari umbonamo ubupasiteri, hari umbonamo ubuvyeyi, hari umbonamo ubuyobozi, hari umbonamo amashuri nize. Iyo bitajanye rero gutera abantu confusion bakakwibaza cyane rwose. So ni ukuvuga rero ngo iyo tumenya ko ikintu umuntu agiye kuvuga ko ndakivuga nkamuhirwa, sesengura bitewe na connaissance yaje. Nimba ntabyumva kimwe nawe,
si intambara my friend, si icyaha, si icyaha. si Uraje icyaha. kundega ngo mbere polisi nguriye yavuze ko ndashaka. Alors na hano muri Canada dufite amaparti politiki cyane bamwe bumva ukwabo abandi ukwabo. That's it. yeah Icyantangaje rero nagira ngo tuganireho nyine. yego Ejo bundi bongera kandi gukora ikiganiro. Maître Oscar ni même personne na mugenzi we Bineza. Basesengura ibyabaye ejo bundi muri Uvira. Mu by'ukuri twese tuzi ibibazo twahuye nabyo, tuzi imyaka tugize mu bibazo, twisanzemo tutagizemo uruhare, bikatwituraho nk'abaturage basanzwe ba village bibereye mu misozi. Ngo buce bigeze nyine de plus ku myaka igenda yiyongera niko bikomeza kuba biremera kugeza ejo bundi abaturage bahunze bava Uvira kubera gutinya ubuzima bwabo. Niko turemwe, niko umubiri uteye cyane rwose. Basesengura rero icyo kintu byarantangaje. Ijambo rya mbere Maître Oscar yaravuze ngo abanyamurenge bahunze bava muri Uvira, abagiye mu Kamanyura ni abanyabwoba. Mugende mutegera amagambo simpambesha ababikurikira, mugende kuri Umwira TV murayumva telke. Yego abagiyeho inventuruwiri ni abanyabwoba. Sasa ijambo rya kabiri ntibakunda igihugu. Ijambo rya gatatu abasigaye nibo bakongomani bakunze ubwoko, ngo nibo batahuye ko bari muri Kongo. Abandi bo sekomsi bakiri mu mwijima wo kumenya ngo ese turabaki otremandi. Wewe nimba warabitegera ari amagambo hari bisobanuye iki kubagizweho ingaruka nari na bya bintu byabaye. Tureke twe turi hano umunyamurenge wahunze kandi azica ahunze, wumvise ari amagambo yayakiriye gute? Murakoze cyane. Icya mbere nabyumvisemo agushinyagura. Icya kabiri nabyumvisemo kwibasira abantu, cyangwa se nabyo nimba ari nabyita hariho kwibasira, harimo na stigmatisation, nako kudiskrimina abantu, gufata abantu nk'abatandukanye n'abandi bantu. Icyo mvuga ngo ni ugushinyagura ni uko bagaye umuntu wahunze. Mu yandi magambo babagaye ko bahunze. Kera nageze numva bavuga ngo umugabo mbwa ngo azaseka imbohe. Sintukanye ni umugabo usanzwe, ariko iyo baza kuvuga bari kuvuga umuntu useka uwahunze, umuntu wahunze menace ingana kuriya kandi itari yihishe, yari ifite amagambo y'amaspeech ari inyuma. Umuntu wahunze bene ico kintu ukamwita umunyabwoba ni ukumushinyagurira, kuko ntiyahunze abishaka, nta wavuye mu nzu ye kuko hari uwashaka kunezeza cyangwa kuko ashaka guhunga. Bahunze kubera ko baba bavuga ngo ibiri inyuma nivyo bibi. Kandi reka nibutse n'abantu, navuganye n'abantu bari mu buyobozi twavuganye, kuva umunsi M23 rivuga ko igiye kuvamo batangiye kohereza amaudio yavuga ngo tuzabica, y'amaspeech y'amamenase yo kuvuga ati noneho hari umuntu ngo wavuze ati noneho tuzobicisha imbunda, nta rusasu rwacu tuzica nabi, tuzoza tubicisha imipanga. Ayo maudio abanyabuvira barayafite. Wahunze iyo menase kumuseka ukamwita umunyabwoba ni igitangaza frere, no kumushinyagurira. Icya kabiri nari mvuze ko nimba ari ukwibasira ubwoko cyangwa sinzi uko byita, mbere ya bariya hahunze abakongomani barenga 200,000 selo nuko babivuga. Nimba abantu 200,000 byohunga, ntihagire ubikomanteho, ntihagire ubacira urubanza, ntihagire uvuga ko bahunze ubusa, ariko abanyamurenge bo bahunga, abantu bagatangira kubakoraho amadeba ngo abasigaye bameze neza, ngo nta kibazo, ngo nabo ngo ni abanyabwoba.
ni ikintu kigayitse, ni ikintu giteye isoni kiramutse kivuzwa n'umuntu w'umugabo, kuko guhunga si umwihariko w'abanyamurenge. Habaho UNHCR twavutse ibaho, kandi ni umuryango nyine ushamikiye kuri UN. Mu bihugu byose haba impunzi. Kuva ko abanyamurenge bo bahunze iriya menasi y'abazalendo bari bameze kuriya, wamara ngo ni abanyabwoba. Ese we ntabuciye mu ijambo, iyo ko ataje nk'umudiaspora yaje kandi yaje nk'impunzi, c'est ça nibyo mvuga. Kuba abanyamurenge nawe gambe se ni kigwari, none kuba abanyamurenge b'Uvira barahunze, wamara ukashaka gufata ko abatarahunze aribo batahuye ko ari abanyekongo, ugafata ko abahunze bo ni nk'abaswa, ni nk'abantu batazi ico barico, birenze nimba ari stigmatisation, nimba ari discrimination, sinzi uko mbyita, ariko mu by'ukuri biteye agahinda, biranababasha. Icya gatatu mvuga kuri ibyo, hari uwavuze muri bariya, yaravuze ngo bariya bahunze ngo niba abandi nyine ngo baba bafitemo inyungu. ni bineza wabivuze. Bineza yarabivuze. Sinzi ubu nyine iyo ubugome bwabaye, ahari ubwenge haza haje ubujiji. Uzoreba umugome nyawe azatsimbuza ubwenge bwe akabutsimbuza ubujiji, ugasa n'ubugome. Burya n'ubugome tuzi n'abariya bose bazavuga biriya. Hari umuntu umwe nigeze kumva yavuga ngo yabonye ngo miliyoni 3 z'abanyarwanda ziva mu Rwanda ngo zija muri Kongo, ngo yarababonye n'amaso ye, arabivuga ararira kuri kamera. Ngo yarababonye miliyoni 3 z'abantu zo guca mu maso, ukabibona isi ntibibone, wowe ukabibona. Ni ukuvuga ngo iminota nk'ako ubu hari miliyoni 3. Ni ukuvuga ngo ahari ubwenge bwaragiye hasigara ubujiji kubera ubugome. Ubugome niko buzabwimura ubwenge bukimika ubujiji. Umuntu ushobora kuvuga ngo abahunze ngo niba abandi bafite inyungu, ninde ufite inyungu mu kuva mu, ninde ufite inyungu mu gusiga akazi ke? Izindi nyungu ziruta mu wawe, ziruta umuntu ufite inzu yiwe wari utuye imyaka 20-30 Buvira, uhafite akazi kamutunze. Wamara wewe ngo nibarya baba bifitemo inyungu, harahunze imiryango ingana kuriya, kandi ukaba wabivuga warabonye amazu yasenywe, ukaba wabivuga warabonye ubugome ndengakamere bari abantu baba bafite, n'imitekerereze iri primitive kuri ruriya rwego, aho abantu bibasira amakanisa. Ikanisa ni ikintu mu busanzwe umuntu wese yubaha, kuko nta n'ikanisa ry'ubwoko rihaba. Ikanisa ni ry'abakirisitu kandi b'amoko yose. Kugeraho wabonye biriya, ariko ukavuga ngo bahunze ngo ni abanyabwoba, ngo bahunze ngo niba abandi babifitemo inyungu, ni ukwimura ubwenge, ni ukudakoresha ubwenge kubera ubugome. Ni ukuvuga ngo bamaze kugira ubugome burenga ubwenge, niko nabivuga. Hari irindi jambo yakoresheje tukiri kuri Pasiteri Oscar, yaravuze ngo abanyamurenge ko barakorerwa deportation. Iryo jambo nk'umuntu w'umu-intellectuel, umuntu w'umu-elite, gukoresha ijambo nka ririya ko barakorerwa deportation, sinzi icyo yasobanuye kuri deportation kwikorwa. Twese turayizi, ni ukujana ahantu tudashaka ku mbaraga, bakoresha uburyo bwose bakoresha. Abanyamurenge se tihari abanyamurenge batuye mu Rwanda, tihari n'ubundi abari ko bimuka bakajya gutura mu Rwanda kuri volonté yabo. Nabo babivuga barahatuye, nawe yarahatuye arabivuga imyaka niba ari 30. Nose baramudeporse, none se evenema yabaye intambara, yego
bari bategereje ngo intambara zibe se babone kuja kuba deporta kiriya kintu bacyumvise gute ariko dushire mu gaciro mu bigwa abantu barahunze mu Rwanda hari impunzi z'abanyekongo muri Tanzania hari impunzi z'abanyekongo mu Burundi hari impunzi z'abanyekongo ibihumbi magana muri Uganda no muri Kenya n'ahandi ku isi yose hari impunzi abo bose bakorewe deportation abo bose hari uwaje mu wiwe ngo yehunga so ibyo rero nibyo byabindi nkubwira ngo iyo umuntu yamaze kugira ubugome buza bwimura ubwenge tuzi ko deportation no gufosinga abantu kuva ahantu hari abanyabuvira nta muyobozi wo muri M23 waje mu nama nako waje mu nzu y'umuntu ngo amubwire ngo sohoka by force nta numwe nabo babivuga nta video byiburaga ngo batubwire dore aka video aho baza babakubita bababwira ngo nibasohoke mu nama abanyamurenge bakoze ba mutualite nako abanyamurenge batuye muri Uvira nta muyobozi n'umwe wo muri M23 wari uhari bayikoze ku mpamvu zabo zisanzwe zo kuvuga ngo ese ko M23 wabivuze ngo iragenda tubigenze gute barahamagarana umugabo twavuganye wo mu buyobozi yambwiye ati barabyize muri komite biga ico bari bukore bagera aho bonyene aravuga ati iki kintu nta mwanzuro twogifatira dufate umwanzuro wo guhunga nka komite aho dufate umwanzuro wo kuticara tubona imenase ati bintabyo mureke duhamagara abaturage bahamagara abaturage n'abamama n'abakobwa n'urubyiruko buzura mu ikanisa baravuga ngo muze twige tubigenze gute twicare tureke muze twigane kugira ngo ikizaba twese tukifateho umwanzuro bonyene baravuga ati dushingiye kuri ama speech kera batangiye kutubwira n'ubundi n'ubuzima twari turimo bw'abazalendo mureke duhunge barahunga wewe ngo wize amategeko ikintu udashobora kubonera preve nimwe kuko amategeko si amarangamutima mwese ubundi guhunga ubutegereje ngo bakwica ubone guhunga c'est ça n'ubu nyine babishe wovuga ngo bahisemo neza nikigutangaza ariya mazu tuvugishije ukuri ariya mazu basenye wavuga ko iyo bayasangamo umuntu yari gukira abantu baza ku nzu bakayisenya cyangwa se kwikanisa abantu baza kwikanisa bagasenya kugeza ku idafari wobwira abantu ngo bari abantu bari mu mwuka ntaco bari gutwara abaturage nta mpamvu yo guhunga yari ihari bari abantu n'abantu beza rero umushana yaranavuze ngo abazalendo ngo bazabambika icyasha nari kukubaza naco bineza niko yavuze yaravuze ngo icyasha uzi ukuri mbabwire rino jambo bavandimwe ari metero square bakoresha yari amagambo na bineza avec respect turabubaha uri umubyeyi watubyara ariko amagambo ukoresha ntabwo ari appropriate n'ukuri nuko abantu bagutekereza hari umunyabwenge wavuze ngo iyo ibihe bibi bije yego ngo umunyabwenge yirinda gufata akanwa kiwe ngo hari igihe biriya bihe biza bitambuka ngo abenshi bakibaza bakabazwa bakicuza amagambo bakoresheje cyane hari ikiganiro nigeze gukurikira mu Rwanda n'umunyamakuru yari yapfuye ngo batangira kumwita intwari ngo yazaga avuga inkuru bene izi zikakaye urumva none abamwitaga intwari ni abanyamakuru bagenzi be yego none umwe muri bo aravuga ati se ziriya nkuru muvuga ko yazize yego mwe uko imutazikoraga bivuze ngo nta umunyamakuru mwiza n'uhari cyane ntabwo ari umunyamakuru wishira mu kibazo ngo avuge amagambo
kugira ngo none ko n'intwari se no ni gipfu tibakoresheje ubwenge bwawe ngo ukubwire ngo aya magambo nyamara no yavuga yongirira ingaruka none ko mwete intwari gute intwari niyo yamenye kuyirinda ntiho yajamo cyane none ubutwari mugaragaza mwebwe muri abayobozi muri abapasiteri amagambo muvuga uyu munsi ubutwari twababaramo nubuhe Bineza yaravuze ngo biriya bintu mubona bari abantu bapfa ziriya nsengero zisenwa kari akajagari kose ngo ni icyasha bambika abazalendo ngo biba byakozwe na M23 zo kibaza ibihe byose twabayemo navutse nsanga tukitugira ibibazo M23 ntaramenya ngo ire nahaba kugeza ubu nyine na Bineza yavutse bihaba kuriye niwe umunyabwenge wabashe gutohoza n'ubwenge bwe afite abona ko byose bizabikorwa abazalendo bazakora baba batumwe n'u Rwanda baba batumwe na M23 bo nibya bindi navuze sinongera kubigarukaho ariko jewe ibyo nabwiye abantu nabwiye ndetse ko muravuga ngo M23 yasenye amazu n'amakanisa nako abazalendo ngo basenye amazu n'amakanisa ni none babyize cyangwa ni none babitangiye kuva intambara yatangira ruguru muri ho plateau kara karere kose kasenywe nta hantu na hamwe akibikanisa mibunda yose ukuyizi nta kanisa na rimwe rikibamo yose barayasenye kandi nta muhanda utaragiraga muri kanisa ry'amanjanja n'amatafari atwitse Kamombo nako gira twita muco hagati ukazigerageza kageza za haraho novuga nkageza usibye aho abanyamurenge baresist ahandi hose nta kanisa rikihaba nta mashuri akihaba iwacu mu Kigazoro twari dufite amashuri twari twarubakiwe na Ebenezer wageze uyageramo ukifuza ko umwana wawe yayigiramo meza yubatse ahantu heza kiri mashasha ubu nyine ntiwamenya ko habaye ishuri none abo ngabo babikoze M23 itaraza kuko bira byabaye guhera za 2000 na kangahe 2017 n'umunani ariko hasenyuka nyene ne ku mwisho wa 2018 M23 yaje gusubira gutanga izi ntambara 2021 ariko nabwo yoroheje bakirisabye ni ukuvuga rero ngo ibyo bakoze Uvira ni ibyo basanzwe bakora naho ibindi byo gushaka ngo babibakureho babishire kuri M23 ni nko kumena amazi ku mugongo w'ibata tibzofata none M23 araje ifata Uvira ta botike yasenye iza iyo bazaga kuba abantu wenda bashaka gusenya baba barasenyega bakihagera bamaze no kugenda ntaguciye mu byo uvuga bamaze kugenda M23 imaze kuhava numvise audio abakongomani nabo bakunda gutanga ama audio kabisa ashobora umugore w'umukongomani w'umubembe yavutanze audio mu Giswahili voilà ni nkaho yazahamagara yakutumba navuze n'iryo zina cy'inyi tese aba bantu ba M23 nubwo bari barabambise izina ribi kuva binjiye muri Uvira twazaga dukora gahunda zacu nta muntu n'umwe bamenasa twazaga tubona gusa batambutse mu modoka zabo tumenye ngo bagiye ntawe bavugisha ntawe bijira mu byashara byiwe ntawe basenye none baraye bahavuye umunsi bahavuye bazarende barinjiye gusa akamashira imbunda hejuru kubita gusa kuri rapid batangiye gupiya abantu amakanisa y'amavideo twagiye tubona none se ubu iyo niyo patriotisme muhamu mutuzanira hano Uvira narayumvise naje umubyeyi uri sage cyane ufite ubwenge bwinshi cyane utekereze nawe avuga ngo nibo bafite iryo zina ngo nabazalendo na patriote ntibzofata nabo nyine ni ukubura uko bavuga bwa bugome bwatsimbuye ubwenge bakoreshwa n'amarangamutima y'ubugome bagashaka ngo bavuge n'ibitavugika ubu nyine bahinze amaterume waranayumvise muri ya declaration ngo ni ngo lefo wazalendo
ngo abazalendo ba fake mbese ba fake. Wamara ukamubaza ngo ese abatari fake ni bande? Urugero nabahaye ejo bundi mu minsi ishize banga General Gasita ko akorera hariya, mu bari babihagaze imbere ni ba Yakutumba, ni ba Makanaki, ni ba Rene, ni bande kandi abo nibo leta ishize kwibere nka vrai wazalendo. kandi Gasita ni yoherejwe na leta, kandi Gasita yari yoherejwe na leta. Ntiwumva noneho bene wacu ikimwaro camara kubafata ngo bariya babikoraga ngo ni fo wazalendo, ngaho twereka aba vrai wazalendo ni bande? Ntabo aba vrai wazalendo leta yemera nabo nyene nari mvuze, kandi nibo bahagaze nyene no mu ntambara. Ariko ibintu by'amavokabulere bakagira ngo none hari abantu babyumva ngo yaye ngo buriya bariya ngo abakoze biriya ngo sabazalendo nyabo, n'amavokabulere nyine yabo, ariko ntibyofata, nta muntu wabyumva. Okay, icyo ngicyo reka tukiveho, nongere nkubaze ikindi kibazo kijanye n'uburyo bwa humanitaire. Ko turasengura amagambo yakoreshejwe n'abari abagabo babiri, kandi abatabazi umwe ni president undi ni vice. Kubatatuye Edmonton hano bacitsemo kabiri, ko niko nubivuga, bitewe n'abantu amatandase agiye atandukanye. Ibyo ngibyo nta n'ikibazo nabigiraho rwose, twoga ibyo duhuriyeho hano mu Hana tunabikorera hamwe rwose nta kibazo. Umuntu akumva uko yumva politike mu ruhande rwiwe, undi akumva uko. Ariko hari ibyo tugomba guhuriraho, sivyo? Hari ibyo tugomba guhuriraho nk'abanyamurenge, nubwo bafite ziriya tandase zabo, nabo ntibayoboye ko ziriya ntambara zigiye zisiga abantu iheru. Abavuye mu mazu yabo badafite ibiryo, badafite izo bambara, barara ku misozi, badafite epfo na ruguru, bakeneye gufasha. Ibyo barabirekonesa ko bikenewe, baranabize no ku matwitter yabo, ku ma X uzamumva nyine bakomeza kuvuga ngo abana 200 barwaye za bwaki, barabirekonesa. Noneho wareba ni iki muhamukora ku bwabo noneho, kuko bariya ni ba victime, intambara zabasanzeho ntibazi ngo byagenze gute, politiki yabituyeho uko yabimeze kose. Ako le victime no murabikorera hiki. So tubagendeho rero, ibo n'abayobozi noneho, ibo ko nta kintu na kimwe bakora mu buryo buri humanitaire, kuko batabizi icyatumye batandukana nuko batagiraga icyo bakora mu gutanga ifaranga zo kugaburira abafite ibibazo. Bakavuga ngo zazica ngo muri mahoro zikaja ngo mu Rwanda, ngo zikaja muri M23. Okay, nimba reko muzumva mwebwe kuko imwe mudafata izanyu muzicishe mu yindi shene mwizeye, zigere gusa kuri destination mwizera ko mushaka kuzigeraho. Iyo umva ko impamvu babikora kuriya, bakaba gusaba gukora analyse, ariko atafite fact kugira ngo ni ngiki gikora kwakoze nukubera iki. Bo nibaza ko uyu murongo wabo w'Akagara wabaye aho kwihisha responsibility. Noneho udashoboye gutanga amafaranga yiwe gufasha bariya, akihishamo agatangira kuvuga biriya, njyewe sinshigike biriya, sinshigike twirwaneho, bakayitwerera u Rwanda bikavugwa ibintu bene ibyo. Ariko mukuri guhari, nimba badashigikiye twirwaneho, ibyo ari byose bafite ababyeyi hari, kandi abo babyeyi nkuko wari uvuze bari muri izo kondisiyo zikeneye ubufasha. Iyo baza kutubwira ati twebwe ntidushigikiye hariya, ariko ndore twebwe tuzadukora ibi, kandi nimba iwacu batohakorera, nanone dufite impunzi hirya no hino, tuzifite mu Burundi, tuzifite mu Rwanda, tuzifite muri Kenya, Uganda, nta n'ahantu na hamwe turumva byibura ngo tuvuge ngo baragiye basura abapfakazi cyangwa basura imfubyi, bavuge bati twebwe iby'intambara reka danse tubikozwa, ariko tubabaranye namwe. Ntabyo gusa hariya ngo ko baravuga. None umuntu yoza
akigira ngo akunda ubwoko, ngo kuravugira ubwoko, ngo uri umuyobozi, ariko utagira ikintu na kimwe cy'igikorwa, ayo magambo ukumva wewe yaba afite ahava, ntibishoboka. Bariya rero ni abakozi ba leta, niko nuvuga, ni abantu bakorera inyungu za leta. Ubu nyine uribuka cya gihe bamwe bari muri ya matsinda, uzi igihe Kongoro ahawe kariya kazi, nawe ni uko buce Tshisekedi ati uyu muntu ni umukoresha, akaza aguma kugenda abeshuza hirya no hino ubugome tuba dukorera bene wabo. Abandi basa naho bavuze ati ikumbe dushobora no kuzogeraho dukomeje kuvuga, uzi ko dushobora kugeraho leta yo tumenya, Tshisekedi akaba yoduha umurimo. Nibyo biriya, ariko mu kuri guhari birababaje. Birababaje nimba koko bumva bababajwe n'iby'ubwoko bucamo, tukaba dufite abana barwaye bwaki kuko babivuga, baba batwereka igikorwa, kavuga ati twebwe izacu dore ni humanitere, dore twafashije abantu aha bari baburaye, turabafasha, nta namwe turabibona. Nuko nyine ni kwa kundi wigeze kumva Muniga Ntamahaye avuga ngo mahoro ngo yo isenya mu gitondo kimwe. Mahoro kirafasha abantu, nawe wowe ngo isenya, nico kikuraje ishinga. Umuntu akavuga ukabona uburakari, kugira ngo none ni nkuko kwifuhiza yahizwe. N'uyu mugabo yarabivuze ngo hari ukuntu ngo leta ngo ushaka gufata systeme ngo igafunga inzira zose, ugasanga aho byishimiye. Nazo ndabivugaho. Yaravuze ngo leta ngo hari ukuntu ngo ushobora gufata inzira yose ifite inzira igihumbi, ku buryo yanetereza abanyamurenge bari ruguru. Wowe wabyumvise gute? Ukumva ngaho babikoze abasinze abageze ku ntsinzi. Ruzi biriya birababaje, byarambabaje kubwiza ukuri. Iyo bitanavugwa n'umuntu wize amategeko, bikavugwa n'undi. Yanatanze n'urugero rw'ahantu ngira ngo ni muri niba atari Nigeria ni Algeria, aravuga ngo icyo gihe leta yigeze gufatira abantu ibihano bene ibyo zo kubagota, ngo abantu barapfa bagera kuri za miliyoni barapfa. Bivugwa nk'urugero ko n'iwacu bishoboka, ati leta ubu nyine ishobora kubikora, ifite izo nzira nkaho ifite n'ubwo burenganzira n'amategeko. Oro mu kuri guhari ahantu hagiye haba jenoside, ka jenoside yakorewe abayahudi, buriya buryo yavuze ni bumwe mu bwakoreshejwe kwica abayahudi. Hitler yakoresheje, akabagotera ahantu bakicwa n'inzara, abandi bakabashira mu masale manini, bamara bakabatera ibyuka birimo ubumara bagapfa. Leta rero iramutse ubikoze ni wa mugambi wa jenoside ibikomeje gukora, ariko ntibi bitewe n'uko twirwaneho ihari cyangwa M23, kuko no mu ntambara haba n'amategeko. Kandi nari nzi kuri ya musaza yasi nk'umuntu wayise, hariho amategeko akingira abaturage. Gushira abaturage muri kondisiyo zituma ubuzima buhagarara, kubashira muri kondisiyo zituma bashobora kwicwa n'indwara cyangwa bakicwa n'inzara, ni ukwegizekita jenoside. Leta rero iramutse ibikoze ibi yayikora jenoside. Erega n'ubundi nuko nyine turi abanyantege nke tudafite imbaraga, ariko deja jenoside definisiyo yayo yose yarabaye. Byose etape ku yindi, abanyamurenge n'ubundi ushize mu gaciro ni jenoside tuba dukorerwa. Biriya bintu bakoze, uribuka Muniga Ntama avuga ngo nta munyamurenge wemerewe kongera kuva Minembwe, nako nta muturage uzongera kuva Minembwe ngo aje ku Ndondo cyangwa ave ku Ndondo aje mu Minembwe. Ni ukuvuga ngo Minembwe yari hagati gutya ku rurimi, kandi nta kintu na kimwe kiza kiba fabrique hariya. Ni ukuvuga ngo bari babashize muri kondisiyo, muri concentration,
cas de concentration ni ahantu bahuriza abantu bakareka kubicisha imbunda bakabicisha swati inzara swati ingwara n'ibindi bibazo automatiquement iyo ni definition yuzuye ya jenoside. Ushira abantu ahantu uzi ngo nta muti uzuhakorerwa uzogwara zapfa. Ushira abantu uzi ko hariya hari abantu bamwe bafite ingwara ziri chronique baza banywa umuti mu gitondo n'imugoroba umara ukabashira muri condition zituma atazabona wa muti, uwo muntu uramwisha. N'ibindi byinshi. Iyo ni jenoside. Kuba rero umunyamategeko nk'uriya musaza ashobora kuvuga ngo leta ngo ushobora gufungira za Rulimba, deja kera yari yanabikoze. Nuko Imana yadufashije bakaba kabeyuka abantu bakongera bagahumeka. Ariko automatically biriya byabaye ntibyanabaye amagambo gusa, byabaye amagambo bishigwa mu bikorwa. Abagerageje guca inzira z'umwijima bagenda amajoro ngo barebe ko bobona ibyo byankenerwa mu buzima, barapfuye, bararashwe abuporta, bamwe barapfa, abasigaye barafatwa babasubizayo mwarabibonye mu mikarate. Automatically noneho ntibyari bikiri umugambi gusa, ni umugambi noneho wanashizwe mu bikorwa, kandi gushira mu bikorwa nyine no ku executa jenoside. Rero mu kuri ibyo tuvuga ni ibingibi. Uriya musaza aja kuri polisi ejo bundi n'ubundi uzongera wumve ngo yagiye kuri polisi cyangwa avuga ko twamututse, kubera ko twavuze ko asa n'urimo yumva ko umugambi wa jenoside wo gukorerwa abanyamurenge uri legitime. naho naje kazantangaza arasa bazavuga ko badefandira abakongomani bagenzi bandi batari abanyamurenge, bagasa nkaho abanyamurenge bo batari parmi mu bakongomani. Voilà, ni ukuvuga ngo mu mategeko y'intambara no mu ntambara iyo ufashe umuntu wakomeretse ntugomba kumureka ngo ushaka ikomere kimwica, ugomba kumujana mu bitaro akavugwa. Ntugomba kumwicisha inzara, ugomba kumuha ibyarya, ukamuha kondisiyo zo kubamo zituma adapfa. Niyo mpamvu umuntu aza afungwa ariko mu mategeko akaba afite uburenganzira bwo kwivuza. Noneho gufata abantu rero ukabivuga uri umunyamategeko kandi ukumva ko biramutse bibaye leta yabikoze inshingano zayo, biteye isoni. Ubundi leta ifite uburenganzira bwo kudefanda igihugu, ico ndacemera. Ifite uburenganzira bwo kurwanya inyeshamba, ico ndacemera. Ariko umuturage leta ifite inshingano zo kumurinda no kutamushira muri kondisiyo zotuma ubuzima bwanga umuntu agapfa. Erega nabiriya byo gusahura ziriya nkazi wacu biriya badukoreye iriya piyage, bakapiya inka zose bamara bagasenya amazu bakadukura ku masambu. Ni ukuvuga ngo kwari kugira ngo badushire muri kondisiyo zituma ubuzima buhagarara, resistance ishire, tugende twangara, tuje mu makambi, igihugu cacu tube turagisezeye. Imana ifasha abantu, ifasha twirwaneho birwanaho, ariko niyo strategy. Kumva rero umuntu w'umunyamategeko ashobora kubivuga muri bene buriya buryo, kumva ko biramutse bibaye byaba ari ibintu bisanzwe leta ishobora gukora, ari strategy imwe muri strategy leta yakwiyambaza. Ngeretse nyine ni strategy yokoreshwa nyine muri jenoside, kandi yanabivuze byarabaye kandi ni bigize icyaca jenoside. Tugana ku musozo, message imwe wabwira abadukurikiye, abafite ibitekerezo byabo ko bazumva, twanabivuzeho mbere ko ibyo ntacyo bitwaye, ariko nanone bitagomba gukuraho abo turi bo, bitagomba kudukuraho inshingano. Yego, tekereza uko utekereza politike, uko uzumva nta kibazo, usesengura uko uzumva, ariko nanone ntiwirengagize inshingano zawe kandi bene wanyu bagutezeho. Atari kubabwira amagambo bakomeretsa, ntitwaje kuvuga amagambo akomeretsa, ahubwo twaje gusesengura amagambo yavuzwe akomeretsa. Yego,
urumva so ni ukuvuga ngo iyo ikintu kimwe umunsi umwe uje kuri kamera ukavugira ijambo ejo ukagaruka ukarivuga ejo bundi ukagaruka ukarivuga iyo hatabonetse uyihinyuza quelque fois bifatwa ko ari ukuri ntabwo ari byo rero izo muvuga turabyamaganye si byo muze muvuga amagambo yubaka imitima amagambo ahumuriza abahuye n'ibibazo please nibyo bizima nibyo naho ntabwo tubwira abantu ngo uva mu bitekerezo byawe kuko uzumva no zumva gutya ariko ntubisohore none icyo nagira ngo usabe utange message swate ku banyamurenge babarizwa muri Twirwaneho ku banyamurenge babarizwa mu Kagara izo ni amatandasi abantu benshi bagenda bahagazemo ku giti cyabo uko bitewe nuko babyumva ariko se niki bakagombye guhuriraho noneho. Murakoze cyane. Mbere yuko nza kugera kuri iyo message hari ikindi kintu umusaza yavuze yaravuze ati hari umubyeyi wamanutse nibagiye kukikubaza aje kugura ikirato cy'umwana wagenda ibirometero 200 agenda ibirometero 200 aravuga ngo byaramubabaje muzi kuri nyine twese byaratubabaje kumva ko umubyeyi yosiga abana mu nzu akagenda ibirometero 200 agiye gushaka ikintu ikirato cy'umwana kitarengeje $5 cyangwa $10 birababaje ariko igitangaje nuko uriya musaza yirengagije ko icatumye uwo muntu agenda ivyo birometero ari leta yabikoze nuko yirengagije ko kondisiyo zituma abantu bari muri ubwo buryo leta ariyo yabikoze ifungira abantu iragenda irafunga maze gufunga abantu ubuzima buranga umuntu akabona umwana ahaye agenda isereri akavuga ati uwo genda ubwo baba bavuga ngo uvira ko haragendwa reka ngeneje gushaka ikirato ariko ntibagenze kubera ko babikunze ikindi congeyeho uriya muvyeyi nta ruhara afite mu vyabaye muri ziriya situation abantu baciyemo nawe ubwiwe n'abandi bakirimo bari abanyamurenge bose nta wagize uruhare kugira ngo abantu babe kuriya kuntu uwabiteye rero uwateje iriya ntambara ni leta kandi leta ya Gisegete ifite urufunguzo yofunga iriya ntambara ikarangira none ifite n'urufunguzo nyine rwo kuyikomeza nta n'undi wayirangiza Gisegete adafunze kubera ko abanyamurenge uwo bagarurira uburenganzira nk'ubwo abandi bakongomani bose bafite ubu nyine ukabwira abanyamurenge ngo mbahaye uburenganzira umuntu akazava mu Minembwe akamanuka muri Mukoko akarara kwa Murima akaja Ifizi akamanuka abandi nabo ukabaha uburenganzira bagasuhurira inka zabo kuri Kirisi abandi bakaja Igihungwe abandi bagasuhurira mu Rurenge n'ahandi uwo bagarurira ubwo burenganzira Twirwaneho yoshira mu gitondo kuko n'ubundi nico Twirwaneho irwanira nubwo burenganzira abantu bambuwe niyo mpamvu mvuga ngo Gisegete afite ubwo rufunguzo yofunga gusa agafunga bari abazalendo biwe akababwira ngo stop guhera uyu munsi sinkongera kumva igitero ku mihana y'abanyamurenge akongera akavuga ati stop guhera uyu munsi sinkongere kumva hari inka zanyazwe cyangwa umuntu mu nzira yagiriwe ikibazo kubera uwo ari we automatically uwo munsi amahoro yogaruka ariko kubera ko batabishaka n'ubundi nico gituma intambara ikomeje ikindi navuga nuko biratangaje ko aba bantu baza bajaha bagasingiza iriya leta tugize imyaka 8 nta munyamurenge wova mu Minembwe ngo aje mu Bibogobogo kandi urabizi ko hari abafite abana mu Bibogobogo hari n'abari mu Bibogobogo bafite abana mu Minembwe vice versa
ariko imyaka 8 ishize nta munyamurenge uragerayo, kandi ibyo ntibyananiye leta kubikora, habuze ubushake. Ariko iyo leta ntiboyibwira ngo nyamuneka iki naco kiri mu bigize uburenganzira bw'abaturage, kuko abanyamurenge bogira imyaka 8 nta uraje kuramutsa umwana we, nta uragera aha abavandimwe biwe bari, ariko bakumva ari normal. Biratangaje ko aba bantu baza basingiza leta, dufite abantu muri prison abavandimwe babo nabo ubwabo bazi ko bazize ubusa. Nabo ubwabo abangaba bafite abavandimwe bazi ko ababo bazize ubusa, ariko bagakomeza bakayogeza. Hari umuntu umwe twigeze kuganira agomba kuvugira leta, ndamubwira nti kuko nari muzi, ndamubwira nti umwana wa mukuru wawe arafunzwe, ati afungiwe Makala, ati mbwiza ukuri runaka hari cyahuze yakoze, mbwiza ukuri nk'umuntu w'umugabo, uramuzi, uzi ibyo yakoraga, uzi naho ari, yari umusore wa ranking mu muryango, mbwiza ukuri hari cyahuze yakoze, ati ndacu, none azirike kuwavugira leta ko muyirimo, ko muvuga ngo dufite ba ministre, mwababwiye bagafunguza ziriya nzirakarengane. Umuntu ufungwa imyaka 7 ntaburane, ntakatigwe, ntafungurwe, ntacibwe urubanza, imyaka 7 gashira. Ico kintu mwamara mwebwe mukagumiza gusa mukogeza iyo leta ngo fashi ngo ibiki, amaruka bikompara n'amagambo uriya mugabo azakoresha bitakwira atarafatwa. Voilà. Uriya ureke ntibitakwira wenyine, exemple typique ntibitakwira wenyine. Aho hari n'abari abana ruvumbu, sama speech yabo uzi ba Kasimbira John Makanaki yavuga ngo tutafyeka ngo abanyamurenge ku ndondo, abo bose ni inkoramutima za Gisegeti. Hanyuma abana b'abanyamurenge bakaba baborera muri prison, nta wishe umuntu, nta wibye ikintu c'umuntu. Dufite umubare muri maprizo y'Kinshasa tutigeze tugira mu ngoma zose zabayeho, zabanjirije leta ya Tshisekedi. Ariko bene wacu n'ibyo nabyo ntibayibona. Ibyo nakubwiye ngo iyo ubugome bwaje usabutsimbura ubwenge, ibyo nabyo ntibabibona. Ariko nyine leta barayisingiza uko bishaka. So ubutumwa nutanga kuri bene wacu nuko iyi ntambara si amahitamo yacu, n'abangaba twita Kagara barabisi, ntawahisemo intambara twayishowemo. Kandi iyo umuntu yagushoye mu ntambara, ibintu ni bibiri: uba ufite kwigwanaho cyangwa uba ufite gutega akakugenza uko ashaka. Iyo uhisemo kutirwanaho uba uvuze ngo reka ndebe uko bigenza, mu yandi magambo buteze ijosi ngo bateme. Kubera rero ko intambara twayishoweho, ni ukuri nta yandi mahitamo dufite, ni ukwirwanaho cyangwa tutirwanagaho tugatega amajosi bagatema. Ariko izo ntibizashoboka. Dufite intwari zihagaze zizirwanaho. Aba bene wacu bakagana nagira ngo mbabwire ko ubu nyine tekinoloji irahari. Ikintu cyose umuntu yavuze kiri recorded ahantu. Hari igihe abantu bazicuza ku byo bavuze. Ibi ngibi tuba ducamo bizotambuka, ntituzi ngo bizotambuka gute, ariko ibyo tuvuga hari igihe bizaza bidutera isoni zo kuja mu makanisa, bizadutera isoni zo kuja mu bandi bantu. Umuntu w'umugabo guseka bahunze, gushinyagurira abantu basenyewe, ukabita abanyabwoba, ngo abasigaye nibo bafite ubwenge, ngo nibo bazi ico bari co,
abandi stadire ni impumyi ni ibipfu ntaco bazi umuntu agava mu nzu muwi wasize ibintu byiwe byose byo mu nzu umara ukavuga ngo abahunze ngo nibajya bafitemo inyungu ayo magambo tazasibangana mu mitima y'abantu amateka azabibabaza hari igihe bazaza bagenda bakaza bagira isoni zo kuja mu bandi rero nibashigikira aho bashigikiye nka burya wavuze bagume bashigikira aho bashigikiye ariko zibura amagambo akomeretsa nibashaka bayareke hari igihe ashobora kuzaza bareka ntawe ubizi nibyo ibindi byo mu by'ukuri abasenyewe abanyabuvira twongeye kubaha pole bari hariya muri kondisiyo nyine zibabasha ariko nta kundi mwihangane igikuru ni ubuzima kuba mugihari amazu nimwe mwayubatse kandi amaboko muracayafite imana nikomeza kubatiza ubuzima n'ayandi muzayubaka murakoze cyane kandi turabashimiye ku mwanya mwatanze kugira ngo tuganirize naje ngira ngo ntange iyi message yego hari abantu nagiye numva bakora ku masocial media atandukanye bakomeza guheza uburemere ngo Edmonton ngo ni indiri y'Akagara ibyo ndabihakanye turahari tuzabirwanya kugeza bishize kugeza basigaye bagisubiza ku ntuza experience yego maze imyaka myinshi hano muri Canada iyo BCC uyu mugabo avuga utaromuka amazi ku maguru yayinsanzemo impamvu nayivuyemo nuko ntacyo bakoraga of course hari umuntu wabimbwiye jewe nari ndimo neza nabaga ku rubuga ibibazo bamaze kuba twari tubanye ku mwana bisanzwe ibibazo biraba bineza ariwe perezida muzumve mwemeza muvuga ngo Edmonton yuzuyemo Akagara ndababiza ukuri ni abantu batarenze 5 personnes ibibazo bimaze kuba kujya umuyobozi n'ubu umuyobozi uzirinde gutekereza kurusha abandi ubwenge of course uzumenya ngo hari abantu bita ngo abasaje baba bagenzura ibyo uha ukora ibibazo birayi iwacu babona ko nta kintu abayobozi batubwira ntakiyagiko abasaza basaje nibo begereye bano basore b'abayobozi mucecetse gute niye contribution yacu nk'abanyamurenge batuye Edmonton kuri bari abavyeyi urumva nawe bamaga batanga kuvuga ngo ni politique ibyo ngizo sivyo nyamara politique muyihuza n'aba victime niyo havuyemo gucikamo kumuhana bamwe babitwa ineza aribo baza batanga umusanzu utabara bene wabo aba basigaye bitwa ngo ni BCC azavuga hariya kuri Muhira TV jewe makuru mfite ubunyine wahasigaye bagiye yakoze ikiganiro ejo bundi azana ngo na nimero matricule za BCC zanditse muri leta ubundi iyo ugiye kuregistaringa community uko bikorwa ahantu hose baza baguha form wuzuza iyo form uzishiraho aba members bawe iyo form bayizanye jetela nari ngiri kuri iyo group aba ngo uwitwa rero ko ari umunya BCC wita ko Akagara nyine asinye kuri iyi form tuyitange muri city bamenye abantu dufite abujuje form nti barenga 4 kandi kuri groupe hari abantu benshi ni kurya umuntu asigara kuri groupe ukavuga ati nase groupe bitandemere navuze wewe wavuze ngo hariya ni umutaka bihishimo urumva ari ako Kagara tutanze ntiwitanze ngo bakumenye kuri uwabo ara mu neza abandi bakontribute gutabara iwabo tibagufite uri hehe nibyo tibumva uri hehe so ibyo ngibyo rero mugende mumenye ko ni abagabo batarenze 5 nibo bazabagenda kubera ko bakoresha ama social media menshi ukamubwira ngo hagarariye brigade ibyo ntago ari byo ariko nyamara icyaba cyiza mugende muve mu byo murimo aho nari bivugiye rero nyuma yabwo nimba baraje kwikubita gashi
ariko ingoma zari zamaze guhindura imirisho y'ineza yari yavuyeho hazaho undi bita ngo ni Nshuti umuhungu w'Abasinga umwana w'imfura rwose ashiraho liste ati nako dukore ibi bintu tuzama dutura hano gusaba bagenzi bacu bari mu neza bakomeze batange twe tudatanga tumeze gute ashiraho liste pandeba rero umunsi wa mbere urashize wa kabiri wa gatatu konta sinzi umuntu wanditse umunsi w'amate none se konta batanga amafaranga yo gutabara iwabo nije nandika message munsi nabati nyamaraga ntimubarenganye tibabimenyereye tibabitojwe sibyo hari umuntu wansubije nabi mbitamva kurubuga muzi ukuri none se bavango ubayeho bose ubugware muzi ukuri wamara imyaka 5-10 muri Canada urubunyamurenge ukabuze umwaka uzushira nta n'igiceri cy'icumi ukontribue mu bwoko bw'iwanyu ariko ukigira intwari yo kuvuga ngo wowe uri umuyobozi wa community udatanga n'igiceri kimwe kuravugira ndi ariko igitangaje kirenze ibyo umuntu ahantu umuntu adafite ico amariye ese umuntu yaje kuhavugira iki ico ni kimwe cya kabiri kiza kintangaza nuko baza bagaruka bagashaka kuvugira amafaranga y'amahoro n'amafaranga y'ineza ariko ko muratanga n'ibyo muretse ngo amafaranga ngo ira misazi zijahe abayatanga ntaho uzubaza ngo ujahe nta numwe kuko baza hizije ariko bataza batanga nibo baza babaza ngo ese ngo iyo misanzu ngo izija hehe barangiza ngo ija muri FPR sirakenye FPR iri mu mashaka kize cyane yiyubatse ngo yaje muri FPR bamara kubona FPR bidafashe ngo aje muri M23 n'ibintu nyene bene ejo bundi numvise ubushize hari umuntu bavuze ngo harayo ngo bohereje ngo Kibukira ngo bamuhereza amafaranga ngo kugira ngo aje gutera mu bibogoboko yantambara heruka ndavuga nti koko ubugomwe bwatsimbuye ubwenge Kibukira kuja gutera asaba amafaranga aho ahandi hose bateye hari uwamuhaye ifaranga cyangwa abanyamurenge batanga amafaranga yo gufasha abavyeyi babo bafite asagutse yo kuja guhereza ababeme ngo yenyabona ni muje gutera bene wacu mubike shambo nyine wavuga n'umwana wawe akaguseka akakubwira ati va murayo ibintu bikiriritse cyane ibintu biri cheap bidafugitse nibyo rero baza bareka abatanga batange kandi nabo bahisemo kudatanga nibatuza ariko boye kwibasira abatanga n'abakora sawa murakoze turabashimiye abari badukurikiye rwose Imana ibaho umugisha tugire ubumwe tugire urukundo ico dupfana kiruta ico dupfa rwose umuntu nakora ikosa uzamubwizenye urukundo nta mpamvu yo gutukana nta mpamvu yo kwibasira abantu tubane mu mahoro nibyo byiza turabashimiye rero naho utaha murakoze cyane mwakoze rwose asante sana yego